L-aħwa Bettina u Filippa Kassar bdew mill-ġdid jaħdmu fuq il-produzzjoni teatrali Mara e kif dan ix-xogħol tagħhom intażel biex jittella fit-Teatru Nazzjonali tal-Iskozja. Mara hija produzzjoni b'messaġġ qawwi illi kull mara għandha l-kapaċitajiet tagħha. Fil-fatt matul il-produzzjoni teatrali l-udjenza tiltaqa' ma' diversi nisa li rnexxew matul iż-żmien f'diversi perjodi u ta' nazzjonalitajiet differenti. Tkellimna ma' Bettina u Filippa, magħrufa bħala The New Victorians, għal grupp mużikali li jiffurmaw flimkien. We wanted to be inspirational for other women biex ikunu jafu to raise awareness. Per esempio, kien hemm ċerti inventors jew scientists u hekk some inventions that we didn't know that women invented. So even with all the research li għamilna mal-cast u hekk, we learned so much that we want to share to be able to empower women. F'pajjiżna Mara tellet fit-Teatru Manuel f'Awwissu li għadda bi spettaklu ta' arti li tvarja minn reċtar għal mużika, poeżija, sfin u movimenti differenti. Kont nistudja barra fil-Glasgow u l-tqajt mal-Artistic Director ta' National Theatre of Scotland, xi workshop insomma. Battila trailer ta' Mara jenet mxorta naraw xtajt tipo u vera ħadet l-interess u vera kienet hekk impressjonata bil-produzzjoni. Filippa tispjega li d-direttriċi suġġeritila li sottomettu Mara għall-Exchange Festival li jsir f'Lulju tas-sena d-dieħla, festival li fih jikkompetu 10 li 2 biss mill-produzzjonijiet ikunu barranin. Mara fil-fatt intażlet flimkien ma' produzzjoni mill-Istati Uniti. Urċevejna email like Arab, Gillian minni, Gillian ta' National Theatre of Scotland, jisabaw għatina li basically konna nafu li rridukom, idkom ġifiri mux ħana għoddu nġerukom tistennew, ħana jdurkom straight away, bomba. E kif għaddejja ħidma biex jinstabu atturi ġodda għal Mara minn Jannar, The New Victorians se jkunu impenjati b'żewġ rehearsals fil-ġimgħa qabel il-produzzjoni issir mill-ġdid fit-teatru tal-kampus tal-Università ta' Malta bħala parti mill-Vallet ta' 2018. Mara, our grandmother's story is part of Mara, ġifiri stejjer Maltin, u stejjer eżatt tal-gwerra, kif Malta, how we push through the hard times, ġifiri making Malta proud, hopefully, għaw Malta and overseas. Dan fil-waqt li fix-xhur li ġejjin, The New Victorians mistennija joħorġu wkoll videos mużikali oħra biex ikomplu jkabru r-repertorju ta' mużika oriġinali tagħhom.